Urumchiga kelgan 1 soat vaqtga. Shu o'tirib turalamdi. Mislaydi patta. Alam. Müşahede 5 saat oturalım emas. Temin jiroqmidi? Voytan, cho'ngshadi nerdiki u. O'zi o'shani bir ko'rib ketgan bo'lsa-a. Berib kelsak-ku, bo'ltamdi bu bek cho'ngshadi edi. El izib qilib, aeroplan kechib qolmaydi yana. Saatin qarg'ana necha? 13 ga qolibdi. Bo'sh ketdimi? Ha. Peshimdan vaqt qolib turib olam. Ben sonra Karakiler'den namaz okuyarak başladım. Karakile? Ha, kamsa tutatusun. Anlattım. Anime. Evet. Yanaşay bağın ki ortada. Yaqay bolam. Endi yana bir qatim Beijing kelgichi umrim bormi yo'qmi?同志，我们去天安门。怎么走？去天安门是吧？您是打车呢，还是坐地铁啊？不知道。我看您要不坐地铁吧，从这儿过去，您那个跟着那群人过去之后，然后倒2站就到了。Yani memnun bir kullanmadım. Yani ya taksilemağım da geç kalmayla kullanma. Bakın.去哪儿啊？天安门多少钱？去哪儿？天安门。天安门200。100。100谁去啊？150。100。100。走吧，100走吧，100走吧。
我上车了。赶紧上车。新疆人啊？对，是不是刚从那个乌鲁巴托过来？不，买家过来的。哎，麦加我还真知道，那是朝圣的地儿。啊，对。前2天我看新闻了，人特别多，还踩死好几个呢。哎，你们是公款报销？不，自己的钱，爸爸攒了一辈子，都花完了，现在没钱。哎呦，你们可真够敢花的，就出去这么旅游一次，把家底儿都给花没了。哎，那以后这老爷子病了，这怎么办呀？这个Allah在呢。得，真有你们的。Balam, mavu nasıl tokşamda? Oy tamam ben onu bilmeden.到了啊！天安门毛主席啊！你刚才不跟我说地安门吗？什么？地安门？天安门毛主席的地方，天安门。我问你地安门，你还答应了呢？不，天安门走，天安门。天安门得加钱，加50块钱。天安门远着呢。什么100块钱吗？刚才100块钱到地安门，到天安门150。哎，刚才100块钱说了吗？天安门100块钱到地安门嘛？地安门到了吗？天安门毛主席的地方100块钱，刚才你天安门加50块钱嘛？哎，你刚才100块钱说了吗？不给钱不去，不给钱不去。忙啊！请问你去哪里了？ Baktım buraya gelip baktı. Sen de kaldırım mı? Meyli baba. Ciçam. Şu ciçam. Thiên安门？这不是天安门，这是鼓楼。天安门在南边呢。师傅，我们飞机还有2个小时，去天安门来得及吗？你要下去断来不及了。我要拉您走一圈，这可以。那我们去吧。好嘞。